Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakong san jong khubor minta ka step kilong. Poi President kari India u Ramnath Kovind hanong ba Shillong ban nik siminta ha ko convocation jong North Eastern Hill University minta ka sngi. Ajin kran u Ramnath Kovind President kari India ha ko convocation basan sngi jong ka Sikkim University kentu ki school ba bakin panje rap na ka University Social Responsibility. Nang snu su kali hanong ba New Delhi namar kajing jabo sunbeneng bat khot snu ba u menteri rang do kari India u Narendra Modi bandai pisah ha India ki khubor ki babnya u President kari India u Ramnath Kovind ulapoi hanong ba Shillong hinin kanop haisni ya u Ramnath Kovind lapdeng borom ha Air Force helipad na ulat ke Jilla Meghalaya u Tata Gata Roy u ba Elhek menteri sarkar Meghalaya bandai pe ya ka tengah kokot khia lem kibai kenam kilandan hadirin baulu President kari India ula yo ya ke Inter Service Guard of Honor na kishipai u Ramnath Kovind ula bebe charaj bhavan ban sami Chimien. Kali-kali itu kesing ke Balingkong ya Ramnath Kovind baunwan sajala Meghalaya kum President kari. Ramnath Kovind uli simbenta haka convocation ba akun reo jong North Eastern Hill University ke bandang mentah kesini haka ba mauhi unong kumuk kongsan haka ni convocation. Ya Ramnath Kovind sa convocation on sengalang da ulat tataka roy lembat menteri rang ba ke jala Meghalaya ukarat ke sama kum sembut kongsan. Vice Chancellor kani USK Sivastava habakran bak All India Radio News Shillong ulayat hu bak convocation kan sedang hakapol shiphosh termestem bak President kani India unsa ai khusnam syakino yo khusnam bak unsa ai ru ya kran hakani ko convocation u President kari India u Ramnath Kovind ulap kentu ya ki school ba bakin wa jingerap lemba ke USR ne University Social Responsibility kabedai lang bat ka CSR ne Corporate Social Responsibility u Ramnath Kovind ulap kentu ru ya ki school ba bakin ban pha ya ki samla pulin balik sakai sejak nong kendong ban pengkiu ya kerukom im jong kibriu ya kani u Ramnath Kovind ulak lan ha convocation ke basan jong ke Sikkim University ke long ha gangtok hinin kesni u President kari ulak kentu ru ya ki sama pulin bakin ya trailang bat kipat ba nak benda pen bahaya ka jing khot jing suma ka kot ka khia ka puli ka tangli ka bam ka di ha ki jakan nong u Kovind ul ong ru bak school ba ki ban wan ra ru ya ki jakan nong ha ki nong sa kun bak school ba u Ramnath Kovind ul apun kemau ki samla puli ba ka jing thu jong ka jing nang jing start ka di ban nong da ka jing ba chwa jong ubre wat la udan ha ka no ka kamru u Chief Justice jong kari India u Ranjan Gogoi ulong bak final draft jongka National Register of Citizens NRC jongka Assam kanong nak benda kalway haba ai jingkren ha kajelang pelat kot jongka post colonial Assam u Gogoi ulong bak kalong kabadang kambha banpet perman ya karung kami jong kinong rung bian syakani kari kabakani ke NRC jongka Assam kali mentah ka jinglong juman jong kala air hanong ba New Delhi lembat kitu ki jaka ki ba marjan bat ke Delhi kalanang khams ni su bat kini ka jinglong juman kalang beteng sahai kini ki sisni na asni habakran ba ko All India Radio u Director General ka India Meteorological Department u Dr. Kuldeep Srivastava u la pentin namar ka jinghap slap u lo u la kham reben ha Delhi lembat ki katu ka ni ki jaka ki ba marjan bat ka hinen kesni ha ka jo opor ka tolong khubor ka thuru bak sarkar Delhi ka sedang menteri kam ya ka jingya ki kali hanong ba New Delhi daka jingput sni kat kum ki number balatip kum ka ot bat even scheme na do mentaga sni ka jingthmu ka long banum pen jakhya palat ya ka sumilen ka ba ka daw ba jong ka jingpun jakhya ki de hi ki kali u khli lu jong ka United Nation ulama ham ya ka daw ba Asia bakiliban no ya ka jingkwa ti do yang na ka benta na ka daw jong ka jingkala ka sumilen u Secretary General jong ka United Nation u Antonio Guterres ulong bakiri jong ki daw ba Asia kini ki bala syak ta ba ka jingkala ka sumilen bat kunta kini kiri ban ni sakmat banyatrai lang balait na kani ka jingmam Uni Secretary General jong United Nation ula pentip ru bahaka jingwat banyak batmai la lap bakiri jong ka ba Asia ki dang khmat jong ka jingma jong ka jingkala ka sunbeleng kumban sukum kepen kemaru udoyong udai uwei neki jingpen mi bo jong kiri ka ba Asia kani gadai ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya ki khubor ha Meghalaya ka Sustainable Mountain Development Summit
kabapra on sedang mentakas ni halong ba Shillong. Kani ka summit ka balay ni lapalong da ka Indian Mountain Initiative New Delhi bat ka Meghalaya Integrated Mountain Development Initiative. Ha kani ka snem ka pangpadeng jong ka summit ka day Sustainable Mountain Initiative for Livelihood and Entrepreneurship among Youths. Ya kani ka Sustainable Mountain Development Summit on play do menteri rang ba ka jala Meghalaya o kanat kisang ma bat kani ka program kanong ha NEC Auditorium Shillong. Deputy Director General jong ka Kathmandu based International Center for Integrated Mountain Development Dr. Eklibia Sharma unsa aya kikinut address. Lakshmi lanti bah kani ka summit kinan halu sis pangut ki delegate ki bakang thop ya kinong ajin kren ki menteri ka sarkar jala ki MP bat MLA na ki jala jong ka Himalayan State lambat na ki spangut kinong ni simbenta na ka jala Meghalaya. Menteri rang badu kari India Narendra Modi ula khot sungobha ya kinong tray business bakinon bay pisa hari India. Habapin pa halor ka jingpin kiw ya karoy kapar Modi ulaong baka jing tray business on pidang sungobha hari India. Ya kani Narendra Modi menteri rang badu kari ula kren ha ka jing rakhi dap sampu snem ka Aditya Birla Group ha Bangkok hening kasni. Narendra Modi ula pentip ru bakari India kala kiw bah ha kerdan ha ka World Bank's ease of doing business. Menteri rang badu kari India ulaong ru bakari India kan pinurlong ya kajing thumu banlong ka $5 trillion economy house nam arajar apsaw. Narendra Modi ula pentip ru ba ka gross domestic product jong kari India kalong $8 trillion ha ka por bak sarkar ka jong kasimti house nam arajar khatsaw ban akini kisans nam ka gross domestic product kalakiyo sajan lai $1 trillion. Ka sarkar kan satay ya ka anti-human trafficking unit habaro ke district limba ka jirap pisa na ka Nirbhaya Fund. Ka menteri katanat Women and Child Development ka Smriti Irani limba ka tweet kalaong ba hamanlat police station jong kari kinbo ya ka Women Help Desk ni ka jaka ujor kikintay da ka papunungkam limba ka Nirbhaya Fund. Ka Irani kalaong ru bada ka balik kumni kan pentik na ya ka jingsong syangan kikintay bat kan wanra du ya ka jingsong syangan ya kikintay. Ka Irani kalapun paru ya ka jingsong ngu ya menteri kampo yang kari u Amit Shah na ka jinglak loy ka jong ban pentri kam wood ya ka ni ka jingtumu. Ka National Initiative for School Health and Teachers Holistic Advancement Training Program kalakut no ha kani ka singsejan kani ka program ka dan jingthmu ban penkiu ya ko rukam hikai ha ka jala Meghalaya la ka ba ai jingikai shwa ya kinong hikai khanang bakini kinong hikai ka lapat ban ai kala ka jingikai sa kina school. Haba ay jingkran na kasingkot yung kani ka training Education Department Secretary CP Gotmari ulaong bakalong panangkam halo kata-kata bakinong hikay kinipan pinkala ya kikam hikay kijongki bat banwat ikilat kilinti kibatmay na kabantaban ay jing hikay. Ugot mare ulaong ru bakinong hikay kiliban nang manpanangkam ya kijing start kibayo na kani kijing ahikay hakabade ban kinhap ay jing hikay siya kikina school. Haka khubor ilakay, haka jing ilakay cricket T20 ke Banlingkong hapaleng ke India, Persya ya ke Bangladesh ke belalong henin kesni ha Firozshah Kotla Delhi, haka ba ke Bangladesh ke job dan new weekend. Haba pai sa ke jing ilakay ke Bangladesh ke bela job ya ke jing kenting pisa ke lapati chwai ke India, haka ba ke India ke latiat shispa sa pupradon bat hap no real tili ki weekend na ki atpo tili ki over. Ubatit bun ramtam na ke India udah usikhar dawan ubalatit sapu iron na ki sapu atli ki bol rengkat balai tili ki saw bat kawai ke henreu. Habawan be ya kathong ke Bangladesh ke lapoi shispa sampu sauran berhap no tanglai tili ki wicket haplo ka khat kendai poin lai over bat job ya ke India haka T20 ke Banlingkong dah new weekend. Ya khususna man of the match la yo do Mustafa Ramin ubalatit henreu phuran na ki sapu lai tili ki bol rengkat bat prat tili ki saw bat kawai ke henreu. Kajing ilakay ka baar hapalang kini ki arkin hun kan longbiang hakan nyaw tarik sing palay menta ubanay. Swaban pungkot ikhubo sa sin kimat bukongsan, poi Presiden kari India Ramnath Kovind halong ba Shillong manik simbenta haku convocation jong ka North Eastern Hill University mentakasni. Ajing klan Ramnath Kovind Presiden kari India haku convocation kebasan jong ka Sikkim University bat kentu iksulba bat kinpancing harap nak University Social Responsibility. Nang sini susu kali halong ba Delhi nang mal kajing jabwa kasunbeneng bat kot sungoba menteri rang bado kari India Narendra Modi ban bay pisah India.
Katu ki khubor ki lakut ki bawan shapi na ka studio nya ko All India Radio Shillong ba sakin ya por ni seso bat ka Delhi station na ka manda ki khubor haktin Hindi haka por prabaje bat ki khubor haktin phareng haka por prash bawam kani galay ko All India Radio Shillong